Pilihan Raya Bapak Syahid, kepada beliau selamat datang Pak. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, pengurus masjid, majelis taklim, dan seluruh hadirin hadirat, handai tolan, tetangga dan sahabat serta keluarga besarnya. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah memberi kita limpahan rahmat, hidayah dan karunia, memberi kita nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di kediaman keluarga almarhum Bapak Camat Kepulauan Sengkarang, Bapak Andi Asbar Aman Esa dan Ibu Darmawati Alisa dalam rangka tausiah almarhum Andi Amsar Aman Esos. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حمدا والشكر لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
الجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah dan Jumat insyaallah perbaiki dulu. Jalan yang ketiga, minta maaf tak kala kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala lantas menetes air mata, teriki, menangis, ngaruki, silakan Anda menangis tidak dilarang. Jangan lalu kita yang orang dalam keadaan mendapatkan ujian lantas menetes air mata, jangan kita yang kau menangis, jangan. Emosi itu orang. Jangan lalu. Kenapa tidak dilarang Ustaz? Karena memang ada tangisan kata Nabi, tetesan air matamu adalah rahmat Allah Ta'ala untuk hati yang tenang bersedih. Ibu-ibu yang di sana minta maaf, dia tidak bisa maju, bisa tidak sampai rumah pahala. Setua-tua bagi dia. Kita tua kesabar sama tua-tua juga. Roma parisika nakana mo Allah Ta'ala wan nashitati nashta na iya mintu malaikaka manang baturilangi lang panini nyawana atanna Allah Ta'ala na iya mintu tahu angka putuhi sambangan lima waktua hilalan siyan moa na iya mintu tahu apa bajik yampe na paran narupa tahu nikana mo dihaddesika nakana mo Siti Aisyah radhiyallahu anha memimpu ang triban laka natirin batumangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuwirok mo mamentengkan maripunggungku nakana mo Rasulullah inpo makoribatin Aisyah nakumamempo moribateku Tulusun mangirinat kematin rotu mingara magpatungan libonggangku nakupurusun no janggong na nakukapos salapan lawaran na nagkana mo patmahiku mambani ni Rasulullah ang pinari umat na natay na munapi kuno merang mamamati jetnet matangku manang dirupan na Rasulullah tabang kabiritin rona magkunta ng Siti Aisyah ya Rasulullah apa kabilang mansarro mapadrisi ripumatea nakana mo Rasulullah mapadrisi tuduy antumatea punna alani jenne nani panene ngasem motoperi kalena makundarin ni poni nyawana tau matea angkana uang ari-arian lanoy ang panene topeku manserro mapadrisi tuduy ku sadring batena masurut nyawaku ni annari malakal mauti napunna ni tiriki mo jene mangarungi puli nyawana tau matea angkana jene dingin laloy tiriki ana mabambang buduy kung sadring batena masurut nyawaku napunna lebak mo rijene naripamangi mo ripanrokona magkundarun ni polo ngawana tau matia angkana tiadla
Kalembangkan ku si ciri iya mami anna ku si salak no anggen na allo kiyamaka napunna ni bulat mo makunrarin ni pole nyawana taumatea angkana tealalo ki karo-karoya erang naku pinangirisay sa rana bone na balakku bija-bijangku maka nami pole nyawana taumatea angkana saribatanku bija-bijanku androngku manggeku anakku makukan ni anakku oh anak tiada kiana ero kina karena no tiada kiana ero kina patningu idino napakat belen idino hinakemo anneana anne cini anne rapang namasimu baku di kalemmu cinit na inakiana ni erang alampa namatamam mutiram marinino cinit na inakiana ni erang alampa natangirang nama dosa kuman nasere oh anak jaiji barang-barang kubokoy ang kiana allenano apappanagtuangan ngana allenano appangajiang ngana paparangkan nano agarbadi ana dasina sabat na sabat ana naku salamat ya rilampangku. Allahu a'lam bissawab. Mari kita mendoakan almarhum. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wa bil khusus ya Allah almarhum kami almarhum yakni Bapak Andi Aisyah Ahmad S. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووزن مدخله ودخل الجنة مع الأبرار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آخر دعوانا والله الموفق لأقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tapi dia bodas.
muliakan. Baik, silahkan